To be received home well. The speaker, even sometimes when you get the pronunciation wrong, you are quizzed. So, leader, abandon this mission and allow the honorable member to ask the question as was admitted by right honorable speaker. That is my responsibility anyway. The question refers to community. It is important that those communities are identified by name and the communities know that their MP represents them. One of the charges in my recent tours, my community, was that, Honorable, when you go on radio, you don't mention our community by name. The MP has the opportunity to mention their communities on the floor of the House. I think we should not. Just now, question, Edini, one more, now, sir, my name more. One more answer, my name, one out of some Rashid Jafono. MP no crash, no Fafona Yana, woman Tabon Subo, woman if we say crew out on sono. Attack us on Raboya, radio sound Moyedi, and no TV sound Moyedi. Think I do Parliament as Andy and Kawaman, quite one was said in Nina, Criminal training in area, yeno, and opening what Jaja, Kwa, your soft for her in Amhon, some so say, a Jaffrem Pong, Kwakuma to yem. Yesha. Nasa and Kania watches any sound crina sono yet to me apibiama womo. Mr. Speaker, I rise to ask the Minister for Energy whether the ministry has plans to provide off-grid electricity to the following communities in the Adom constituency, which are difficult to be connected to the national grid. Chirahantan, Peninso, Chenim Nyansa, Kotia Bois, Swaya Mobo. Ajitrisu. Yeah. Asari Krum. Yeah. Alaji Krum. Yeah. And Yao Bruni. Yeah. Thank you. Yes, Honorable Minister. The objective of the National Electrification Scheme towards the achievement of universal access is to provide electricity to all communities, either through the grid extension or off-grid mini-grid solutions to remote or island communities. Mr. Speaker, for the communities in the Adom constituency, namely Chirahantai, Trinyenso, Echeni Nyansa, Kotia Boa, Shuaya Mopo. And indeed that is so. Eti the course of parliament bi no and opani no kroni din no mbo boy no mensa mo so bio ti ni nyina no na wo behwe na wo manya nyina mo ahoden ni bi na no na ohema a wo pankese e wo Adom area ho na nasewa asantewa wo kire se ne mpata mo ho no sesei enkura no be hia no na furu shan ni titu kura no se wonya kwasante mo e de sa na furu no so ane wo ba na edinanim na opeja shan obefi se bia wadi school feeding program aduani bi na wa mesa belepa no wonyim ene dinanim bona furu so as a parachute no wadi hia as ofie kwan so wo se ene nti senkane no amade a wo mbewe sini saa anyanyim wo mo saa bi wo ho a ba ku bi generator bi na kura so se bi wo kura na wo mu yusu ka battery to be ho anu de connected black and white president tvv na ge se ni sini dem wa nkwa ko wekunkum no wakum wo mo fo mo saanti no wo mo nyanyam enkola no kra pa mo se na se bi e be suande kra yenya light se pese suande ne ama homework kra ye hu ba bi ha ye di ko sua ade no this year so kanro ye ti kanro ho sa na kanro che jashin e ba de nti esro bebre na momoye mpa na ye hu ne yenye na che sa ma enema bi a emfata pie no mawa no wo hu na kofa enema bebre Prawani senum ni ade what you say bakroma ha me pa nti me de se minister de mba ha ya ye be kama ban amoye na maba wa na okroma na school for nya
electricity ma wo na omuntimi mfansu ade e da ache no da ache omunti na ebre omne eja nchima ma wo ekuro na ma no mahwe so na de bi omusu light de bi o de ya ka eche aban bi aba ye kan ye mo ntina na wada wo mama bai mummo ese ne be hia light de bi Adom kasa boso amekọ Enti omu hia nkane a amantem a wo benyenyem na achem kotoku mponuahene Dr. Nana Boache Dakwa a wotoso enan ene ebisa ne se nana kura din de ehu dodo se de ni din ya bo parliament kura obia edwane eba ne sen ena hwewa koye mobo a mode atokuro din so na ba kun so ena ba kun so amusi enim nyansen ni nyina eba ne sen ni enkro no de edos so de mekan ye no se enkro we ni na ye enkro a ehye mponoa ase meka achim kotoku mponoa ase enkro ni ya koduru makomako aduanan ene bia woni history mimi beto so se di aye nananom de amom na nka tete na ansa na ye nananom de se enkro yi be de edin beto se enkro no so na bia abakosem bia si anasa bibi potiasi amoma hweso de aye de atokro no so enti we de ekrobiti se bia se bio madam reche nyansa kote ya bonnet we ni na ye bi fun say story bia sisi wo se enkro no so mra nipa no besra ensase ro me nanan ho so mo pede aye adoso no baaye no so atiase mpono aye ka mpono ene eye ensase da kwuban ene achim kotoku enti ehye so ene chebi ni asanteman enti aso ye pa enti ana amafo na akuafo ne ba no ma besra asase no me nanan ho no mo so mo doso no baaye enam so na emo ye de atraba be ye nkro enti we mu ni na ma enya ase nkro we ni na enti mo ana akuafo ne ba no mo beji asase na so mo na asase mbisia no ma faso no de de atokro ni din so enti one ekwenya ase nkro we ni na the exact story answer na be e befre kro bi to say etwenim sa dis ama ba fie na me come about it you best say din oh da bi ye nananom de amom din a ye ntimi nsesa na ye nananom de amom enti no ana ye de ye sanya di asabi o ka so to so bi but di na nanom di amom ntinya di best say ni mo ka mutu say o dabi me seka me na me ka say dem MP kan di amakuru no nya di ye sabi o ya shame wana say esuru na dabi ye na nanom di amom na nanom so om di say di ma om onyansa po bi om di tie chance na om di tie no ana no ye nkoye nim na say di ko fi say okopo ba ware na uduru fi ona wasibisa say ufi kuro be so a ti uba o ye jo se papa yi obehwe amwa se o kan se ukuru ni efre o hwe wa mobo ana ba ko no etwa ti fi efe kura ko ho sai dia ho nti ubeti ma ba kire wase wa obeka se masa ade na wi oh ye kuro din o se de o kire mu no betumi ankomo se send mu se no odin etwa ni nyansa kote aboa ma me highlight ba ko no hwe wa mobo dina well nananom se sa na tienti ne sa na ebekọ no na yamfa yani ankyere kaswai na nkwansefo adwosuo ne ekro no abrantie Mohammed Sode muhunu a ba bia posifo bia ma posifo nche no mo ma posifo nso ne mu dendendenden wadwane ne awaye nie wono ani nua wonum nyina twetwa nam ton wo kaswa ye friend Ali Mohammed watwe sekan e dia wona masame kasai Ali wewatu ananom nse do ne nyina ne se bokiti o yedwa mu o ana nchinwa hye ba ho obi nim de ye afedie Ali sememfa man o Sode so sememfa man ene Sode ma twede so ne pau oboa na Ali da fam chirikira watwe sekan cho krana na owieye odi nkruma fa ne nam trom wadwane na wopani ye fere Isa Musa wona akoduru babi ekummu ayi a woda wono ano wono ne bo mu kira Adom kase sei ene o kire mu Amisune murofie ene menya akose obi ni wo fa senya miso ne san e wo slaughter house ma sikan yango kan ba ko te mirashi befa ni pande ne ko hospital yeso no mo pre bucket o mo de senso di ho abo no ba ho koto ni san ba ko so twisi kan ni o di won ni wo fa se no ko o di won ko emma bebre wo ye kaso ha de di old bishop e wo kaso obi so bia be ka kire wo onye obi exchange of words na ye tia ye mo suspension ya ye constitution e wo police station
ebi wɔ Kasua Chief Palace yɛkita copy veterinary office environmental office ɛwɔ assembly bi wɔ woyɛ obi mpo a yɛpam nipa kɔ no koraa yɛpam nipa bebree because of ntakwa because yɛmpɛ sɛ sika adwuma na yɛyɛ biribi atumi si sɛ ne wɔabɛsi Kasua deɛ yɛnhu saa ntakwa wɔ bi da Isa Musa ne Kofi Agye nkɔmɔ twitwi ya na Kofi Agye busa ne sɛ enti abra a wobɛto sɛ abrantie Ali ya wɔ no sekan sa wɔda hɔ na yɛ sɛ no sɛ me yɛm hye me papa san sɛ mogya na tu no wɔ ne kɔn ho no me kura fisi wɔ me hu bi da we ba wo adwiri kɛsɛ pa sɛ bibi sɛ bɛhu sɛ mogya etu ni papa ma nipa no bɛwu deɛ ɛsɛ me hodwiri me nipa nya akoko masa miye bucha mekumu mwa mekumu aponchi ni ntwe no ogyan ba mehu nipa moja sɛ wɔ poripo no moja ka etu no mekoto dwom nyina yɛ mere ɛyɛ sɛ mehu nipa moja kitwe bia meyɛ weak mentumi yɛ hwe na we mehu sɛ moja etu nipa sɛ yɛkumu aponchi ɛyɛ ahonti mehu bi da foto a medema obi ɔyɛ sika adwuma bia ne sɛ nton control na akoma akoma wo hoi ɛdi nipa kɔ antiade odi wakuma echi ade bia obɛyɛ mfumso unu nya kunya me so ode control akuma na ma mpenifo nte na emra bebi esa yɛ dito no na ɛda to ko Ghana mama yɛn kwasa ode mra bɛhyɛ wonsa obi fu mu ama mpenifo nte sɛ ɔma odi adwuma mpɛ so mbɛte abotu akɔ report police station na emra afa mra kwan so ba ukasa ode mra bɛhyɛ wonsa de bia obɛyɛ mfumso Isa Musa wano na chief butcher ewa Kasua slaughterhouse ne na wote ye no na sem se ye ba posifo na ya na besi wonom na so ntie ye ni kire Kasua posi pani a wono hwe abonefo sem so ewo ho ye ASP obri ye boa ne ye bisa na sem no se no kre ampa Ali Mohammed same kasai die watu ananom se na mu no ye de akwakosie Winiba Trauma and Specialist Hospital wonom ba bi o mokra mu no na Mohammed Sode die same kasai wadwane aye pen den enti obi bia na ne betwa sa brantie so wo aposifo na afi wonyere no pampem fa no megina mranim station ho New Market Kasua nya report say butcher for no ba ko disika wo nua kom nti ni na police in term fa na hodi wo say the require sabia kwaso na uje ti say me the body na koto Kasua Winiba Trauma and Specialized Hospital for autopsy ti say mo na yesterday among for say Wawuni Mohammed, the popular name this will be our year now Kasua Butcher House will be Boyane Sankan. Now boy many remove. Kasua Crime Officer ASP Obri Yaboa Nene NLT no. Yatra Kasiebo no eso na yewura ensem ahodo emu. Ena asam Kasiebo Ghana a obia ebisa se kwesi sen eye ye papa pa kwesi emisata bekwen. Oba asase so bekwen wode ne kon no eba awiye na ena mpani hyase eye amamra ye de egya ne kwan krakra na amamra no mu no wokyena ena ayiye no ebewie kra na afi ya pene krabre ewo asrafo emu krabia na enumu ena ekoba se ye ne mpanimfo edidi nkomo a ebisa se PK se de ebone mrane no eje misata na dwuma wo ye ene sa amanyosem wo wura mu ene som wo de som my god ne nyina ba awiye no empanimfo hu ne sen enumu ena pani a wono en wada forestry commission no kwajo so free years ejon wo chemu se PK kra de du ba bia ya na no ho nwa fisa se de PK si agentre no entese nkowura politics PK ya gentre ma politics se de sitie na obehwe na video animu twitwi form ne ye kansem kyerew no wo pani ne wura politics mu ana ono PK tnase a o se evi se wakai kra se du ba bia na wono ane ndisi fo bi tumi ka kyene se wo papa we de wa mra dodo kika bi kyere wo mo wosono mai kika bi kyere wo mo fa kyiniye no wo mo ani ni nyina na PK sere wo mo kyese PK anka hwe kra ne no wadwene ho se di papa ya manwani ni no kwasem ni wada subampa di pa esa amanyofo nyina esua hunu se eba na amanyo a eya na enye kika eya rehosa pa obia okwan afoso ya politics. This is a young man wonyini bia ohwesere no osiye osi dwo na sabi osi bu nipa na politics na nkasa no hon ya na hoto and the papa sa won ho dwo ni ade no benyine se hono eye man bebre se ko governor no but ohwe nanim ne
ne su ne ban a sabi entati akra no sabi wonkum bi sabi wo kan wa dwene kwa kyerɛ no asere no ɔkɔ me mante sɛ wɔbie nano sabi wɔka ɛfon akyerɛ obi da empokura bra ne party for pɛsɛ kebia wo gyina no keka bi kyerɛ ebia MPP for ne ade no wɔamfa saa de no anya adwuma edi wo sɛ this is a politician sabi yɛn nyinaa ɔsi esua na yɛbɛnya kɛyɛ soɔ no ti opani Sir John ɛna wote sɛ wodi pakwese misata pike wodi ne ho adanse saa no na no akyi no ɛna Professor Joshua Alabi ɔno nso NDC amanyuko nya Franco bekura pa wɔkyerɛ sɛ opani pike wɔyɛ obi a wɔyɛ adeɛ pa na sɛ de ɔman Ghana emu akyɛ NDC fo ahura si fa no yenya ne so nipa bɛyɛ miɛnsa kora no anka betumi aka party simi enu kora bo. He has respect for everybody and that is key in our body politics. Now the way our politics is moving, we meet people like Park Kasiebo Is Naket, very humble and well focused. I think these are traits that is left behind, and we have people like that in our midst today. I think that the country will benefit. This is something that we have to learn from him. Somebody who is a unifier. Our country is really polarized, and these are the people we need. Finally, a message. Park Kasiebo Is Naket, throughout his political life, from where I stand, has no dent. And this is something that the people, especially the family, should be happy. That is living without anybody saying anything negative about him. And on some opani Professor Alabi Joshua where they etujano. Na communications team member our Progressive People's Party PPP. Charles Osu and watcher say eja misata o ya de pa na kwanya wo fa so ye na dwuma na ba se nyame ato nsa afre no do ba bia na ase ni papa nchi asem a ye ka no na no kure bi wo wo nya de obi apɛ wa asase so antina ya before ya mamre mu no obi wu po na sese bi o wa ye bone kra na ye nka na chi asem because wo ya de a anyina ye chi obi anwi hu se papa ibetima kwa na kra chi e tisa megiri se ya da nyame ase ya ma na brabo na o man so e hye na ni monya mo hwe de esi wo ha ya e kese ne sompa obesom o man no ada ne ho adi e ye na ye mfanya asua de because ye di pe nko aye what as the voice de ye ti bi ndoje ewu e den a emre besom ye oda ye de wo ye na ye oda ye be ko ye kra chi takope ye be ko Arenti chasosu ana atene na sankomo nyina no yenua bema Mubarak Yakubu ewa Accra International Conference Center ene otwe we di kan toma ne ye Yakubu ya makwaba Mubarak what yan kan Mubarak Hello Kobi aha bako ade bako so fo na ntie Kobi onde sa omu yi ne 11 wanya ntema hwa na Accra na free na ayi no sesei wo mu awia na se eguso yete se no nsia ena ibetutu bibia wo mu awie Kofi ubepiem wo Accra International Conference Center sisi ameka say there His Excellency the former Vice President Pakwesi Emisa Ata sisi ameka say there ya fano edina to a transition kind no ma yede na akyere mu e wo Lasebi 540 pepepe ena ye two gate no gate na ya fa ediko kohwe se obi bia emra mehwe the former president no 540 pepepe en ye two mu ya fa mu no 6 o'clock pepepe ena no so ye de mu no e sheka no ma sisi ameka say there ye de no e call Lasebi ye kwako sisi no na otana anopa so amasa edina ba bi ma ya mba behwe nye aka duma di aka no so mo di ato azo na yet and say 520 and MPs and so a bit PM MPs Nina Amode cast best and Basa Tinbi a bit PM Munina 520 and MPs no a bit PM of an Agovi Bob 535 we munan ko bona about so far a be a person come more which means not say any be upon Juma and Kama Beshe munan so some no na later Yama Amwa Quenya Mamma Koshe and Jamaica said they go via the Parkway Mr. Ata the late at the natural transition Rasibia there's a call redress and I'm watching on yesterday about Abba to Juma Devo for Sukovi. Yo, Mubarak Abrana me fi one na amain panin for dada ne foforo no omu bia enya emaye yete se omampani wachina na bia obeba fi se abugina ponche mu ode emaye no no utimi tietie mu kakra ja mahama wachina obeba na se ene wotumi baaye mpeni fo ne die mu ba kokura ama mepi mu ha na ne tietie ne se nyame boa wachina
ochana eno ena mabe piem wa na ene de ba kokura am piem wa ba kokura unity wa ha ye be ka say ebia the former president Mahama wa be piem wa na say his excellency na do na say JJ Rawlings the former president no so aba be piem ma kokura am be piem wa ndikovi siza me ka de bia be hwe nim say na me bo ochana no ene be hwe say am ba be piem wa ha dia ende na ye hwe say ye be hwe nim sa kobi Joe, yabada sipi abad Mubarak Yakubu. Aye, yeah, that's it. Mubarak Yakubu ni yakotie no Accra International Conference Center. And some ahodoa ekoso ewo ho enyina efa. PK pakwese misata ene yede na atompa mu. Wachina ena yede no abekwa akopɛ ne krabe kra na asujafo amukrabea ena yede no eko. Ya to akasia no so na ye wayemu a yeginam den Sami kasa kodura shama dwa Kasiebo dia ne adaje ne poso kra ewo hyenkani kia track bi ne so no aye didi dwa ya no ahyehye blocks agum se hwan dan odi kosi o se hwan dan odi kosi o nam obi ahun de yeye o motetra dadadadada mo koyi a emeya hye tomato si ton yi wo mo ton jene wo mo ton banche nkate o watwia fam sade nantwie nam na akofo makofuo mu no kyese wono mo aye nneoma ma ayawre ho na meka say o mame baako kagya eni pension aka ho so de pre mu odene pa we prepra wono mama akwakoye dagya na obi asem si ye na ne tua mu ebo mu kira Adom kase obi a no jira ha oro so peka eni ehunu ne course nti emi sana ne a e say da course pa e bra ma kwa ba Adom FM so a kwanti ehunu ne say ya banya da ye peka ai jina ha no light no esi so green a ye ni kire la pass ye shela pass cars na e ba no ye ru ya say private car Honda na etum moto fi odoko tarazu dudu a sisi mu na private car no so born no the private car de otumi ya hwe kura ye private car no fort your born ni moto ni na omo nam yim sa so lot e 20 bi esi ha ka ye gina kwa ho kura be car no be chu fire so ye hu infuti ye dwane ko ye na bobo 20 mu na ko bo BM so na moto ko ke jati o so rather ndi wewu onti sama si ya no e je ka say moto rather de wewu na o hwe e na hwe so de bia obetuma nyam free sa na bia sai ko approach for so I got to see you. I'm also so ama ekwamu atene. Edi sana ene 1st January akwensia asi our vineyard ha eno. Tie for mfanche ye na ene no we a vineyard. We nku. Hey. Na yanko yanimu. Yansa be kan ne yebebo. Posi panimpa wo no ana akoduru ashama ne mpotemu a wohwe hoso ACP Peter Jima ana jajima wo bomu ache Isabella Gidiglo ave se adwadifo no yamo amudwa aje kodwo se ja omnkotena ho na wonom enhwe so eni wonom dwa nanso agya obono a ya na mfa sanse wonom so omnko kwan no ho anom betena na yenkotie arehosem no nkra ba ya nansa na fe yemetie police commander de no Makuma. Oh, nipa ni amese, nipa ensahwe, nipa ensahwe. Desu amana pa wedia, nipa ensahwe. Nipa o mepra de yemi kwa ma mi bi kwa omne nine. Oh, ni dum pa nyina wo hu ni weni na mesi de esi de enye. Certificate ahyese ko no meto. Wonu se ka bia no nipa bia ni wanti. Free ni de eba ya bebi abeto se nipa ewo ane ashama traffic. Start to ashama stand back enim wo. Etete fa so se cars bi bebre. Cars be 4 kwa na se atete afaso ana ede bebedu ashama traffic enim wo bank be fede kutiba enim wo pepe na sa asem wo ina esi ya wo no no bi kwa po de ye no ko general hospital mo chima o fa fo fe na busa fo ne anesa say bufu ne da hante mo be fan o mo di sumreka a o mo do ko nte gba pa se onka na o ma ka ne se yakopo be o ma do mo nya ho de o metime asa o to mo eduma so bio na rahu samu asiese onya video ni bihwa nyamia nim ni owura bahu sanse atema se de ka na twia fam so na ka du ba bi na gina kwabrane so woda ho na ka ne sini so ni epia ano ode na yenkoti asama police commander wa shaman so di tu dwa se mai wo mo aka se nkaja wo mo foma ne nchira je kojo dwam ho na nkom kodi dwa na nso wo mo nkro ma ne de asie People don't understand because they can't complain about inadequate spaces for market. Because at the moment there is a big new market being developed around the Ajekujo area. Apart from the one that is being developed, the Ajekujo area has also been prepared.
enough occupied before we finish that one. So I don't see why they come and cluster in the streets. But when such things happen, we all mourn with the family. We learn lessons. Also, going forward, we only advise the people of Ashan, please adhere to the simple rules that we cannot sit in the street and kill. We brought 7 people here, and we wanted to make a follow-up to see their condition. And when we came here, unfortunately, the doctor has confirmed that one of them couldn't survive. But the 6 people, one actually is having is in critical condition. But we realize that the rest are a bit okay, and we hope that the only one that we have lost will be the one. ACP Peter Jima, one any divisional police commander, Ewa Shaman, Nene, and Autieno. Yatra Kasiebo no eso. Awadiemu eya na ensiedie ewomu bebrenu ano fa na agro nenso asofo a wo mu wo ani ehunu ne se enya agro kra very 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 serious oti anye yie na didi agro na eso mu a ane wa obeto samia asemi enam so ama wasofo baako e de atodwa se awade ahodo pinu ano ahwehwehwem wahunu se wo ho a obetena awade we na agegu wo ho a na we agegu entam kan bi wo ho a wose ya na akwa yese enome bi enomanfo na se duabo bi enomo bro adigu awade na nkasa eso so for pani a wono na woda Zoe Outreach Embassy ano ahafu Kenya ase Pastor Inshiraba Francis watchers one di onya ya ankasa for better for worse owo mu enkwamu ene ne papa mu ne boni mu no sansem no nkenyi emfamfirim fi se wo ka no na ese wonim se adren de kan ne kan ne papa mu ne boni mu no ebeto tie ne waya krado dada se wo twen no ama na ba beto watcher se ba ne sa wo ka na ase wo frɛ no so wo mra na fa hwɛ se eduru ho so a wo betumi aginemu ana se wontumi nyinam ti eba ne se ya na ha adwen wo se wo besere asofo ahodo no se be yanke ho ne de yenyim famfirim fi se sansem na ma wade egu a se nya agro marriage vows na ye ka no eye covenant apam ohun said ade ne setie nti ade bia wo beka within that time na wo wade ne bia no eye apam na wo ye den uni nyankopon eye and the bible said ya chichi na asase no achichi wo soro nti asem bia ye beka bia no aye ho nti na ba be wale na wo beka se owuo mu enkwa mu ohia mu ahochire mu me na obetena no ye betumi aka nsem papa no nko a ye kan hira nsem agua wade ne so nanso we de ya na ya pa mu aka ensin so a na afi na yesu eduka James chapter 5 verse 12 na omo ye ti ase se ame ninse ne mo yema ye yes enye yes ene ye no so nye enye no awurade ka ase me kire Israel for no Numbers chapter 14 verse 28 o se de mo aka no pepepe na maye de amamo edi de wode wa no beka no ene awurade be ye den eye de amamo enu nti se wukobie wa no na okoka wowuo mu ohaw mu amane mu me no betena na afi wowuo mu eba amane ba ohaw ba ahokyere ba pe na afi awade no na aye something which is awurade asema wo kan ye efa awade ho o se I will make a suitable companion obeya ade a ede ama bema intene ne yensa no ne yenka enema pankwa famfa awade no okoka ye beka se bia wo mo ka kyerem no ma ya awe no ye cancel no ye tu ye hofo se awade na mokọ no also for a guy or say something which is there no I don't know anything was of nchemu awade ema ye fast asemi ho free half Kenya ase Pastor Inshaba Francis na otene no na head pastor Emma Chapel Assemblies of God Reverend Prince Agri wase wane osofo ye Inshaba adwen pa e wasa asem no ho efi se wogitum pa se sansem no woka na wo tronsa afre no so wo mra meso wonhwe ti gono so beba for better for worse media actually the Bible says that we shall eat the fruit of our lips vows na ye kano we don't have vows as it is written in the Bible. It is people who sat down and then they constructed it for marriage. If it is evil, come back to you. If it is good, it will come back to you. So the things that we say are very, very important. And it's a vows in the now didn't say do the for better for worse because already marriage, we are having issues and its marriages are collapsing. Abraham at the bonnet, at the bonnet,
AC. So why don't we also follow the scriptures and use our mouth so that at least we can see something good in the marriage? The word aspect is very, very important. It has effect in the marriage. I side with that man of God. Though we know those things may happen, but we don't want to confess it with our mouth. We have changed our vows in that area and saying that for better, for best, it means that we are expecting good things to happen in the marriage. And then no. Yenya sansam naka na enyansem pakura. We also for Prince Reverend Head Pastor Emma Chapel Assemblies of God. Na enumuna Head Pastor Emma Wesley Methodist Cathedral Reverend Nana Kwesi Bat Planch. Watch us when I saw for me no makasa and nyadwen. Was it Diama wade egu no nye sansemi. Nemom Diama wade egu ankasa no. Nipa womom nya botre ensuan hunu sa wade no. Ne kwan wa edu ba bia se niema ni bi ho bu ani bu na nichie nya bibia na yesoso utumi sua enya experience ewom nemom ubehu anu apre ne ntem asa ne mfefo ware nti ono so anware bi o ya ka kiro di mika na okowura mu na ka fe no fe na odwane afiri mu se nemom na egu awade nya for better for worse when they onya hwe nya no. In marriage there are ups and downs. Marriage is not all that smooth. Marriage is not all that rosy. Marriages have their ups and downs. And you can say in this marriage too, it is for better for worse. Now you both say uko our don't think say it is only for better. But the worst times will come. And as the worst time comes, so you have to stand by each other. That is the implication. Now, so see our giant baby, it has happened because men and women are just rushing into marriages. The young and also we don't offer enough counseling for couples before Omuko our. And then now also for enchemu what they am I no near CEO. Say I saw for no 2 wine. Yanko se be predro anase emu ebeche tiati Reverend Nana Kwesi Bat Planche wi a yenti Ghana fo ewo emonten so se wo ma dwenye wo mo sen. We have so many clauses to consider and yet Parliament is eneno na ya faso no mo biare yanko yanim ayako yanim o man mra shebadwafie ne yakro se atiefo bekai a obene mbosome no mbra mra shebadwafo etra ase foforo kra na mra bia kodi wonu men mo so ogitumu na fe beye mra si so pipo se wo mayi nsentwerofo obi bia ohia nsemfo bi firi atran bi asoye bi a wo se mpani hwe ne de ma wo se de beye o manfo so bebom dawura mo atie akoda ho amfrinhia makomako odunum ni we ba no apreko we ba no apra basa tidano ade soafa won na hwe mrahye badwafie wonum sem nyina so no akro ne ba no dani madom dodo no monyamfo se echemensa bonsu sisu people say oh wo mon sori de tosu miensa de tosu mienu idie na chese bibia ye kama a chese oh wo mra no begia tum afedi ene de yetete no adane yenti asem opani di kan ye nansa. We have so many clauses to consider and yet Parliament is taking an adjournment on Saturday. It will not be possible for us to complete it. We will continue the next meeting. I do know that the next meeting is also the budget meeting. So we'll see what to do. But I can assure that if we are not able to complete it, the budget meeting, certainly the civil meeting will be able to bring it to a closure. We may not be able to pass maybe an excellent. Today, the clamor is for us to do the RTI. Once we finish, what happens? The whistleblowers law has been fashioned. Of course, the RTI we shall definitely craft, I believe, into the next meeting. Whatever it takes, we will do that. Sadia tiabia yebeye. Nano na pani ye na de wo beka kire se emra na wo ho no do so dodo mra bebre ne wo mu na wo se ye hwe na fe ntem atetete ne ade no ye yi ni nyina firi ho nti ye behwe ne aye nti na ma sa bre ya ntimi anya ntumu people amana ma ye mra no na no si ya pena panimpa o mansam trofo nkabom ko kase wa ha woda wono mo no afemoni edi tu bia se amra hye badwafo ti mu ade mu ye eye sam frinhia dunum ne ye de se ma betwere mu animu efa sam trofo ho ntimu mpese mbotu ho na mo enye ye dim ho ya opa ne mo aye no entwa yi MPs opera or pass the bill into wrong or why the data. They wash it as simple as that. Parliament wash it or pedal pass or pass. There are other bills was by colossal process for so many clauses. But Utum way over time was 10 on 16 hours. My Utum way a bit more Utum way. My wash them clauses in more pass them
a bills into law. It being special prosecutors law. PKK. Now the lack of podcast will new hope. It is missing. It is missing from first time, missing from Atama's time, missing from Mama's time, and missing 1.5 years of Adudan Fakufado's time. Afemoni wano ne panimpama Ghana Journalist Association nene na ate na wapani wano yensemtroni wasan ya mrani ni awabene mramu ye fere Samson Ladi ayenini na ono so kire se nyame nimni asem wadi hu yawo nanso akyana mu esena bebuo nyina de ntidi onde wogidie pa sese mra hyebadwafo san betransia emre se de tie bia no obagi atoma na beye mra na afa aye adwuma ama boa ma Ghana nsem bia wose yebisa free mpani ho no yetimi abisa ye disappointment no efa say nka wo se niama ekọ ntem so no entimin course ntem sa but say adwuma no de omo ye no de ye nya disappointed esan say ye hu ye di ekire yakọ parliament ye di ekire ye hu say adwuma no de omo ye the amendments be proposals akoto mu ni ye hu so omo ye hu adwuma enti omo ahye consideration ase no omo nya nkodu ekire bia na omo mre aso nti eno no de sebe ho asem kan ye den inti omaya krado so mbeye adwuma no no mama ye RTI bela sabi ebeboa omani na no eno de ye bitimi di one dance ye say ye hu say omo ye ho adwuma. We are cautious. We can be confident that this time round they will pass almost amba. Samson Ladi ayenene woyemranimni nene ena hotiye no yɛtwa Kasiebo no so na yɛntwa asuo na yɛnkɔ asantemantemu enkonkohwe amanebo ne nsɛm a yɛnsɛ ka firi hɔ kyerɛ sɛ galamsey ne sɛ John Tokwa no take a different twist yɛbɛkɔ ne yakwakotie ɛho nsɛm. First Lady Capsules capsules ɛboa oyɛ ɔba ɛma ofikyire kɔ no jojo wo ha obia emma ma wonsa no taw wonsa na ɛkɔ so asondwemuli wonsa bɛba fine wonya problem ya na asiesie ahemfi hɔ MTN dia I can't show that say shares no yetu ho na mo a botumi awie ye na kese aton awie eno achi so kra no wo ye no firi mu a ya san ye se ye mobile money no so ye adwuma na wani na ho na obi amfa wo pin no amfa nkwanko wie osika ti pin ne dey secret memfa mo bia obi afro no dada wa ka kire MTN fo no mo nchi no Grace Homeopathic Clinic ye boa ho ama ho atɔ ɛwɔ wo yade mu wo ba wonru a wobeto nyina no ne yafafa na afi yasan ahwewa mo atiapo na yasan akyɛ nema hodo pi lab ne nema hodo pi no a hɔ a obeya wontua hwe wo mu nyina ekura yasan ene eguso yɛde Kasiebo ibro na yɛnkɔ asantemanta mu mra yɛnkɔ na uku hɔ amane bɔ kyerɛ sɛ ensɛm ni bi ani adane a ɛsɛ kokotie sɛ de sitie ɛnenti yɛnkɔ na uku da nkyɛmbo hɔ ɛwɔ Insha Studio na wote yɛnka eba ne sen enya ne ntia se galamsey ye kata akire ye sese good ene ho nsem kwadu ede boss John ne ade no mo ade akire na foforo bi apiem boyemu Fufro apiem papa ha ye hira 104.5 Adom ana afenso asempa enweme no sia akan kase ana wasuguso a wotie na sisi ade de afiri mu ba nyina ne se ade se wajakobu ebubu afufa mo tete mo chacha mu ede nkomo pa na aba ba soro yen wo mo se mo kan nyina ne se emra mo te se John eyi ne ho ano e wa Adom FM na o ka se wono do ma ye galamsey bia ne mom enkrofo mo fo mbegu ho krampo se wo mekatakata nsase so anuadua no adwuma na no mo ye ne mom so matu anamo bi sade a wonim ho hwe no mo se boy se John asema wo kan dia no krani ye so ne hefa na ye efise galamsey ne de ye hu ne sa wo ye pa ya ba modern say benya ene no ede ama musisi a ensema hodo mo de tu dwa ne nyina no afa ye kokoti na be kata so odi excavators be kata na amna mienu mien ade na mitini kan ye mako 47 excavator ye wura say do ma ye say amna eda ho no ontimi mfa ordinary tools bi to shovel ene those ene be kata so odi excavators be kata na amna mienu mien papa ewo ho no mo no the excavators getting to 50 ene kata so eno wati say don so ofa magu na ho no na o ma die mia na bosu ni bia o 400 Ghana cedi o me kan tere yen say babunu we say don e fa no so oni adua na bia we say no adua na amna we no akata so me no wo kete no o ma develop what community on its own a galamsey a e koso no e ya
film them na say John dim kurofo ba so me kata amena so na ade ti o mu tu galante a hwan ne emfa so bo ne mo no so o ne tu galante ni eye say do ne tu galante no Wapani to just this year eye owura Asamoah Boateng se John no ene mpanyfo ahodo bi na ba ya wo be hia o mo de sase wanyina ebeto o manimu se adwuma mba be ye ne na kire de o mu ye no na dan kra na ne nkasa mu no wasesisi ade akronfo ba begu ho no de ekoso no ebradwen ene ntiase so no better excavated elders ni ko wure mu honom petrol tankers maako bia me di mani akan eye du bia me pese me kan ese su bia se omu tu galante ni se ko Jacob police station ne ya me no wo kese se on the 26th of June am Robert ebetaki omo mu shutu China ni ba ko se amana no ko kata so a am Robert be pede ho so because the galante na agudi ho ntino they are the nyina se am Robert taki ntama timamufu no ko ono kura no hoye hu kakra amana so kura no mo kasi akata so no just a month ago one of the security men omoye adwuma galante site no after enfuo mu awu Wey ensema wade etu dwa no pani bibinti wade ne din no etakaka ne nkasa mu no wasande tu dwa se nansan Operation Vanguard fo no kura ba ho a ema afeko wiase no nipa baya 500 wo mu nyina dodo na dwane obi ebeyi o masutre se Operation Vanguard fo ne ba ema bi kura dwane school dem no mkoda na nya bia sanka mo katakata amana so a denti na Operation Vanguard fo ba no wo mo tuom ho egu nwura mu edwane ye for 3 consecutive times many who omo last time omo ba ho 29 June hono mbekiti adwuma efo ni bi epam bebrebe omo pam omo no edipe free bush ho bae no me how many nka there were over 500 workers and the free wure mu ho bae ebibe de da school dan mu e wo hono galamte ne da so ekoso na de ehan ye ma ya nya bebrebe ni se ye wura na kufu ado by the Oba the Brew. Now, so no, I rehearse and say, Netifo, one one, or Moya Jumamani Minano, I may at the or more Brew, some pafe. Wey ensema hodwa ekoso e wasantemantam ha sei sisi akopiem Jacob ne mpatam dia aye deja wo mu buafu se tam wo msempanfo ema mode antu ho anam animanim ye afisa de ekoso ne de anye ya na bi mu so de om ho agim na akofa ensemfoforo e de aba wey crossover asantemantam Adom inshira anafenso asampa nyime no se akankase crossover asantemantam nana awuku denchembo enmedi kofi monsomu ewa enkran emame Erasi pi na na uku. Adom 106.3 FM enyumre no nsia Kasiebo na uye trotro driver na wa hyene so uye taxi driver na wa hyene so sanso na uye obi a wotwi boboya ana praja ana buso kan machu ana set tricycles chese bibia wannan ye nan fom ye bi nyina no hyene so twa long distance efa highways ahodo so so say total ayese ye boam aka mo hambomu ye mo club nti ye fe ne Troxy club dem fe ne club no na ye say mo ya abusia ba ko anesa na we no ba ye register na ama card free of charge card no sika ne guso utumi de sika guso na de tofu abribia o de card ne tofu la unya fu no do chense wo de sika nkasa akwakoto ye be se ye bo na de sika sie na emma se bribia na sika ewo ho ye ntem ne bra na discount e wo sa card iso abra de sika guso no eye soronko pa e bo so keke eni nti be kan ye ho total Troxy club na bra be kan ye ho na kese wana muntu no enkokọ gentre na Wisconsin University College actually say one year law, IT, information technology, nursing and midwifery, business studies, options no HR, accounting, banking, finance, marketing, general business, communication studies, options, journalism, public relations, advertising, economics, development and environment studies, and many more. Kraka honing courses such as Obisuya, Wisconsin University College. Yantam na bra ya postgraduate ne undergraduate courses na ubehunu ye na wafa yan course ebi betumi aba main campus North Legon agbogba kwan no so hwa ye city campus enso was in Paul Lutheran School Complex kanda ye ben GBC bra kopem say September ebedu ne be fa form your number is 0544 853 383
0544853383 na kese ne wudem utimi kra de WhatsApp ya ne chat sa ana 0560101754 0560011754 enti be kan ho Wisconsin University na yentumi emo ama wonko wanim ewo enwoma sua ene adenim emu na mare mfi Kingdom Jensen Power Capsules nde Jensen wa Jensen ama ye bema mu enti we bema bia ohia bi Kingdom Jensen Power Capsules nenya ahoden ewo ba bia ena Cowbell Gold ne dia se nra me kan wasem kyerɛw fansio wo no eye pika wo benu amana da ye mu achenti breakfast se ho na obi ada vertical Cowbell Gold we to bi na try hwe wani beje ho se na Airtel ne Tigo yaka bom se Airtel Tigo all the one Ghana CD pekra onya bibia free Facebook free WhatsApp free now you should be kan busuan ho na malaria how and ntumi enjoy sa ne ya Tabia Herbal Mixture and ese wodo ani ekire na yetumi aboa ayu malaria no e de free ho yemfi ani nche Mubarak Yakubu ho na yenkonkɔhwɛ Adom trotro baabi asabre wo free ayi na se wode ne trotro no abomo e de afa ne yentie no Kofo di aba Accra. Adom trotro amra mu kan nam ne passengers en beka sana fine pa. Sama futi ya kubu ya kubu ya kubu ya to yenko ehim oja ya to apa maso correct ko vida kan ma bonne kete fro su ye dia nya tiremu awa la se dia kete ko vi ene kan ma bonne kete anga ja aya from ms batoni america afa sejon asemno ye besre ye papa sejon emse ebrebi o de numbers vi ana figure bi betu dia so afa ma bu bebre na so ye ho ye besre se si aban se galamse na so otu ase no de no ho agim ye besre na kufu ado se on tunufo anya sadia galamse no se so kra na be ko ye besre no na mbabu na so be fa no on fa na muntine nya adwuma me da se tita okay but the film is music meso de mechanic say ka klo no mo se patie bibi no me ba tell you mo klo klo na klo ni bi enti o mo ntimi se san mani nyeye enti o mpa mo chawa mo san no se de klo ni tie no hu di no mo de mani tie da se okay but fana kwa le ja me from is sorry me de kroni de me waka nso mo san na san se krono kra ufi ho na obi bisa na oka no kra fans ma e san se ya sititi atimpon eno ane de kwa na fe nsi ewura fakasi data ya man na busi afo nyina ahede den trouble aso kwa se san ni new dent na san men mo kano all right yeah toothpaste and have a dance book Herbal Mixture da romana ni go vi we Mubarak na wo trotro baabi ene nam no Yenika potibia ya fro Yenika na mebia trotro bia yetimi fudin komo amen komo go wakata munsam amanyosem aninsam for bebre I don't trotro neti amafa adwenche omanfa adwenche ena Mubarak Yakubu Debre yes toothpaste womo adaroma ena dank Procare Herbal Mixture echeku prostate no emane ke no fine pama ye bema pa womo adaroma ena ye de Adom trotro ebro ba ma remfi se Vodafone ya ka se don komi no egu so 10 pesos everything 10 pesos call any Vodafone number other networks 10 pesos per minute browse 10 pesos per megabyte that's a 10 bibia 10 yes 10 this thing everything 10 dial star 135 na subscribe na just anniversary no do hwagim na near 10 na just you have a 10 this thing and for CB men any women capsules we be mani asho rubber per CB men ana ono mo abense be hohoro yi rubber no kra to na twene baby we your ban so na o malala to kra ba bisa pa ya boy no system no nhada nkoyi onso pe bisa CB women e be bo asisi ahemfie ho amemu aye fine kwabo na ni ona akoro no wo ba da roma Kasiebo anwumre ye de bre no ye de wasi me ni kofi adoma mene obri yaboa
Fentem frem.